se hlalosa bjalo ka go bea ikonomi ya naga kotsing. Baotledi ba dilori ba thibile mmila wa lephefo wa N3 ka KwaZulu-Natal le wa lephefo wa N12 ka Northwest. Ba ipiletša go intastering ya dilori le tshepetšo ya dithoto mo ba re go maAfrika Borwa a tabošwa mahlo ge go tla tabeng ya go thwalwa ga baotledi mo go bewa go pele badudi ba dinageng tša ka ntle. Ge ba ikarabela, komiti yeo e bopšago ke Tona e tlile ka leano la go fediša dingongorego tša ka gare ga intastering. First one, facilitate the appointment of the task team. Secondly, enforce of the visa requirements, the need for consideration of all foreign driving licenses, registration and compliance with the labor laws, registration of operators in terms of Section 45 of the National Road Traffic Act, review of the traffic register number, review of the cross-border road transport legislation. Dikemedi tša baotledi ba dilori bao ba bego ba tsenetše megwanto ya boipelaetšo motlalanaga ba thekgile leano leo. Ka dingwaleng tša yona Road Freight Association e re thekga matsapa ka moka a go fediša ditšhitišo tša thomelo ya dithoto. Ba tšea karolo ka moka ba amogetše leano leo. TASA is saying this industry must be regulated and all the implementation plan that has been set, it will make sure that we go to the right direction and also assist with the concern by the truck drivers. And we thank you very much because this is a great breakthrough for our country. RFA e pileditše go bahlankedi ka moka bao ba kgethilwego go engwadiša go netefatša le go hlapetša maemo le dinyakwa tša mešomo ya baotledi ka moka go thoma ka mošomo wa bona ka ponyo ya leihlo.